weqiniseke singabaza wayelaphi ingabadi intiziyela ngempendle isihlalo sikaMdlokombane ashiqala mbembethela ikhonkwane sibayeni sendlunkulu wamkhweza nqango ngangezwe wandulela uquqa abalisabekelela hayi amalahlu ngemahlalela ubuhlobo busimzeba lotho bethelwe ngenyongo esigodlweni ingentombi ichamuza omngena endlini esibuye nawo siwuthwele ngamaqomo bengayanga wathuma umphefumulo amehlo afika sibazelwe angakhona umfanekiso umhleze efumbathela ukubakhangeza ophenduka uMantunta nehole indaba zimnandi waqhumisa insilana emadodeni bawadlimeshe ngoba beyizicusa ife khona emdedele waduma neindwendwe indaba ezitha ngesabatha umsalazabi uphuthile emshungwini wezakabo bezogomela umbhedukazi usunyathela wabantwana isixwazi esikhubaza inhliziyo zoxamu abafaniselene ngensila yaseSodoma uMangothobani ophendula ikhala ethi ngombotho okushaya imihlahlo bancancathi ikhambi lesomiso wacothisela ezindlebeni labantsontsotha nomfo kaMncango bakhefusa befundisa inconcombela yezulu ukubekezelela iphukane zingene emlonyeni izalela ujunguju zize igcamisela inkesana esolela amadwala aququdana wodwa eshiya umbuzo ulenga njengesihibe ekhanda likaMbheki ngalolu ugwadulo olungafundisa olunye ugwadule uyena umvuno walamagana ndoda ngamanye amadoda mhleze ekhuza njengonembeza umnqando amabheke ezantsi eyosithela esiweni ngesiqubu yanqonqosela kuze kube nini mntakanhliziyo izinto ebesikhongozela sichitha sengathi ziyahlambuluka ejubisa mkantshale njengobusika kwasongana amathumbu ebhace ngale kwentaba iziso emakolweni esibhakabhaka sayiphephisa ngokusigubuzela ngamafu ijiyisa ulimi ihlatha zagumula amagxolo sizwela isifudumezi sidlamlilo siqhamuka amalangabi yayicakecakela amapheshana acakaza emagcekeni ebuhleni ngemsebenzi wamagundana izikhuthali eyiphunga lithaphuka ekamu komhlezeni ukeka inqobo levama ukucukuluza amakhosi onke efundulululo lako libovu umbane okhwebhe wakhasa phansi wacuye esifaneni sabagcotshiwa wathayisela ibutho labakapheyana odumba umzilankathu ukufunda njengoba ilotshiwe incwadi eshanele iqhwishele ngasegodlweni ifulele samaqadi ngamabibi umqumo kaNcantathu ofundekele enkathi inkosi ithumela abantu emunywini behlulwa ukuzibamba umame waphubuka kwalacuka walahla izandla wazivinya washuka umkhomba umthakathi enjotshela yosungulo olugcogcoma inzobo sayoba lawa mabhalane nobanulobe yakhe ibheje elimhlophe eliqweze emacabazina kwahlophe ngomunye umasingana othumbeze ecadalwe intombi engayilobole wayethi igobela ukucela amathinzi umtholo usobhokwe njengenhlala yenzeka kanti ibhedazi ithinyelwe inyoni esandleni afukamela umhlangano omkhulukazi umkhwelo otshakajiwe omisa inhlangakazi yawuqhatha umunyu engayithi yanga imigwebe yashiyo phalane nenkamba beyibuze ekuphakameni kanti ngabe indondonye isifuba ngobuzibulo bayo yake yelamela likhulu lungangendlovu ivumelwane ngamagunundo omhlaba nezulu umathithibeza othobisa inhlamvu behalazela inkwankwa zihashulwa ngamaphekula zihashukela abantwana bakhe bedukela emhlabeni ongafanele inhlamvu zaphephela emhlubulweni wenqola baguga wangasikhumba sinakazwa yiphu eyicesheceshele emgawulo ebihlezi ikhokhela uthingo lwenkosazana esidikini sentaba yombango namagemgemu behleze besiqinelo ximba besenza omva kwezinye besikhubana ngamadolo sabhala libhajiwe wayishiye gwavuma imbodla zamanxiwa zaze zafela khona emanxiweni enhlanzi evama ukudoba abantu amadiqa emaxhaphozini amdaka nasemihosheni amahlimbithwa ebakugushelwa olwandle olumhlophe ukuzoba guxunga inkwali nembululwane nocatha amalugugube emakhulu ukuthu enqamla izigwebo umophule noJohn Mering emlonyeni wengwenya esangquphazela kwakhukhumala ibunzi ukushaywa phansi kwaguqa kwaze kwathomba ubhebhenene kwangathi lubhudiwe bafuza ukhakhayi lwengcefeka amakoti lucolwe ngensoyi odumo